ben ngobu bini agak jeria kuat polan din tibi ratin ngocak sandi bini tak pati ratin menikah kakek mak ngocak agak jeria seporan ya kok lakar lah tahu cok bini negak kira ratin keng seporan mun soro ngobudin ben kok mak sampai 20 tahun setahun kok tak sanggup mana iya apa iya din kakek jadi lakar ratin tang di rumah mon polan lakar lah tak pati ratin arupun ke singa mon delem kok tak morop so din kakek gua tapi mon ring amantan engking ngangkui tompek ya keng make tak tajem tak apa-apa sepenting gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha sunnatan min sunani rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin al-qail man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallah. Al-hadits au kama qal wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal qur'anil mubin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal masyayikh, seteja para alim, para ulama, para kiai, sareng seteja para epunyai, seka setejana sangat abdina amulja akitor anak dimaki ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Muhammad Arif Asraruddin sarang seteja keluarga besar Epon, seka setejana sangat abdina taati tertakdimi. Muka-muka beliau sekeluarga senantiasa dirahmati oleh Allah, paringna berkat umur sehat sampurna, istiqamah husnul khatimah. Sarang seteja para kiai-kiai selain, cukenan para epunyai selain, para ustad guru ngaji setejana tanpa terkecuali dak keajunan seteja abdina tak bisa mator asma-asma agung ajunan setong persetongah, namun sedikit pun tak ngorang narasa hormat tor takdim abdina dak keajunan seteja akramna wa ata'na rahimakumullah. Sa'adatal kurama seteja para sepo, para tokoh, baik tokoh agama otabena tokoh masyarakat, sesepo kampung, sesepo desa nange tempat kak dinto, seka setejana cukenan sangat abdina hormati seteja keluarga besar sahibil hajah Bapak Abdul Wahid seka setejana cukenan sangat abdina hormati seteja pengurus pengajian muslimat, cukenan para undangan hadirin wal hadirat, sanak famili, para kerabat, handai taulan, ahli bela tetangga, ahli mahabbah, siampun hadir nange majlis kak dinto seka setejana sami-sami mulja tor muka-muka terus saya mulja akina sarang Gusti Allah, mulja yalam dunya, mulja cukan paki nang yalam akhirat. Kalaban kenging rahmat epon Allah, syafaat epon Rasulullah, barakah epon para guru, para ulama sarang seteja bangga sepo. Muka-muka setejana terrosa along bolong arang sarang masuk dek ke suarga ipon Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat.
aropaaki ungkapan rasa syukur abdina dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala karena siang menjelang sore kak dinto abdina ajunan eka sokani takdir bisa aki pangki salera along polong bermujalas sanange majlis kak dinto dalam rangka nyampeteni undangan keluarga besar Bapak Abdul Wahid sekeluarga sesubung lain maksud bentot cuan ngatore ajunan seteja langkong-langkong para guru para ulama sareng seteja jamaah pengajian minangka ngemis doa sebagai wujud rasa syukur dek ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas pernikahan putra-putra epon seampun terlaksana muka-muka kelaban barokana majlis kak dinto barokana doa epon para ajunan langkong-langkong para guru para ulama mempelai berdua sampun yakat nikah kak dinto pernikahan na asar ngakalaban ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yakalaban sunnah epon Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenginga barokana para guru para ulama sarang seteja bangga sepo eteti akina keluarga sesakinah mawaddah warahmah teti cecuduan selangkeng dari dunia sampai dek ke akhirat terus along polong areng sareng masuk dek ke surga ipun Allah amin Allahumma parengna barokah umurah barokah rizkinah barokah ilmunah barokah keluarga ben keturunanah melahirkan generasi-generasi minas salihin was salihat al-qaimina bihukukillah wa bihukuki ibadi sehingga teti keluarga yang menjadi kebanggaan umat Islam bahkan teti kebanggaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seistiqamah ngireng lalampa-lalampai pon sunnah epon qaulan wa fi'lan dhahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Para rabu tantretan seteja jamaah pengajian sesami-sami mulja tak banyak seperti ia torakina namong abdina terong aja kedak ke setejana kaangkui areng sareng paongkuan adua aki mantan sekadua kak dinto muka-muka senantiasa kenging pertolongan dari ajunan epon Allah dalam membangun kehidupan rumah tanggana parengna taufik ban hidayah parengna barokah dalam seteja kondisina baik suka ataupun duka karena orang membangun rumah tangga kak dinto para rabu tidak semudah membalikkan telapak tangan iki napa iki mun kun akabin kor bedesak seh bedeweli mantan laki mantan bini ijab kabul selesai tapi membangun kehidupan rumah tangga kak dinto abeg bre karena menyatukan dua manusia sitak pada karep setak pada karakter milana sampai berdebu an nikahu kal jihad pernikahan kak dinto pada ben peperangan bu berat tak berat orang yang perang menikah butuh persiapan fisik persiapan mental bahkan persiapan senjata mon orang kona perang ngangkui panah ben tombak yang kira mengki sebutuh senjata sangat tajam tapi mon reng amantan engki ngangkui tombak kia yang make tak tajem tak apa-apa sepenting gerak Allahumma sholli ala Muhammad panapa sekot duwe perangi orang amantan panika para rabu beda dua penyakit sekot duwe perangin kak dinto penyakit kak dinto mon ki nyar-anyar kita pate padeng tapi bagian juna panika ampun ngantang padeng mangkana panika mon mantan anyar mangken panika sibuk banyak lakon tikal mantan juna faitangki wala mon mantan anyar panika ki nyaman kakapi ki room kakapi mon juna panika para rabu parlo perangin bebetek coba semuncul bagi orang-orang siampun keluarga ampun abid dalam membangun kehidupan rumah tangga bahagia kedua belah pihak pasangan kak dinto kotu bisa berjuang memerangi dua bebetek cobaan manusia mon sedua panika bisa perangin fa insyaallah keluarga panika jadi keluarga selesai amin panapa dua penyakit bebetek panika secuba
situng manus sapanika andi kecenderungan bebetek coba lebur gus mabegus kareng luar tak pate lebur gus mabegus kareng dalam. Artinya katipan apa? Orang menikah para rabu banyak mon keluar ngadepin orang luar bagus tapi mon ngadepin reng dalam coba. Mak cora gila nih. Artinya mon acaca soreng luar mes melemes mon acaca sola kena cora ayon talamalang. Beda. Aku dungan apa? Nikahnya mana gus mabagus kareng luar tak pate lebur gus mabagus kareng deh. Montar ke pengajian ngangkui kodung semapan ngangkui bedek semapan aparfuman keng mun ngadep ke selake panika gun adasteran bedek ke monga nyamana gus mabagus kareng lo tak lebur mabagus kareng deh penyakit tak penyakit kita mpai jaobu mon penyakit lebur ngobu penyakit sambyang ini ka penyakit benih kun reng bini make reng lake pada bade iya iki banyak iki banyak tin aja mancorang keten kula bu mak corak dadi terdakwa kula angki reng lake kadang sabenika mon nyoro ke sebini nyoro mele rokok ajulu besek seket debu ya lek melaki rokok sebini datang saya tanya aki benih rokok soson montar meletibi ke warung ajulu 100.000 soson teh nyatanya aki niki lebih bagusan gareng lu eka tempeng gareng deh engki dan ini penyakit saya ketui perangi kento penyakit saya pertama penyakit saya nomor 2 mak lekas perempekan ancora lekas lober saya nomor 2 penyakit di dalam rumah tangga gak dinto sekotui perangin orang mungkin bararabu lebih lebur gus mabagus saya luar tak pada lebur mabagus ke saya kun lebur aten-ten saya luar tapi atena tak bagus muai paglowing keng atena butek badat ada. Padahal hubungan menusah penikah laki bini penikah yang paling bisa dirasakan penikah hubungan saya dalam benih saya luar. Berapa banyak orang laki bini selaki luar genteng sebini luar ratin aduhai semlohai tapi tak mampu mempertahankan pernikahan nah karena hubungan saya dalam penikah tak nyambung. Engki napa engki? Engki Allahumma sholli ala Muhammad. Milana bararabu mon saya luar pani kejak pada tengin ya toren latinin saya luar tapi saya dalam harus lebih diperhatikan abeda pelarang keng ateh jangan diabaikan iki napa iki karena kadang orang laki bini pani keselake genteng sebini ratin itanya aki arah peben maapesa cek bini nalaratin agak ruak orang apa bu iya kakek yang tak tahu mon luar iya kandak nih kata iki moti ka bolong nguntak melolo nyakein kateh gua kan beda luar ramapan tapi dalam tak mah kula sering ngetelak beda kancep ini kayak joko-joko sakanjaan bolan situng bini naratin situng bini tak pada ratin siandik bini tak pada ratin ini joko-joko bi siandik bini ratin kayak kakek berempat tahun ngapolong bini najir alhamdulillah 20 tahun aku mak betah ben ngobu bini agak jeri kuat polan din tibi ratin ngocak sandi bini tak pati ratin panika beh kakek mak ngocak agak jeria saporan ya kok lakarlah tahu cek bini negak kira ratin keng saporan nah mun soro ngobudin beun kok mak sampai 20 tahun setahun kok tak sanggup gua mak iya abai ya din kakek jeri lakarlah ratin tang di ruang mun polan lakarlah tak pati ratin arokun ke singah mun delem kok tak morop so din kakek gua badat ada mak banyak melolo engki apa mak bisa bu mak balen najak menreng bini ratin agak jerinya nganyih gua mentang dironjak nyaman buah demang rabatna demang jaga namun din baan jejak berak rabatna
berak belanja nah jadi ngetok koko bayu usaha ke salon tang dik makin ngaku yare wadah badat ada awandin baan jadi beda nusa wardah pon sari ayu martati laar tang dik makin tepung bula sakinya kayak baceng kemong ngangkui kapornya tabas wadah tak usah reksona tak pati nyingat oke Allahumma sholli ala Muhammad apa meneng ratin cak pakai softtek milih mun tak bersayap tak nganggu ya menikeng teman nyorni bu keng nengi TV beda iklan nak sambian cereng sebareng kan beda iklan softtek bersayap dan mentang di rumah kita lagi softtek anduk sepit cecetaki wat ateh sebe kita ti saya dalam bagus mon laki bini tero mapan tero bahagia berusahalah kangkui memperbaiki hati masing-masing mon beda orang laki bini tero nyari kebahagiaan hidup tapi tidak berusaha memperbaiki hatinya mustahil kebahagiaan akan diperoleh orang ini kebekal bahagia mon atena bagus make sekakan arat melarat orang ini kemon atena bagus bahagia pasti bahagia make odin yang sarah mon atena bagus tapi mon orang panika atena coba soson dunya nagabyaki pak sokiin pak gentengi laki na parat dini bini na keng mon atena coba jangan pernah berharap kebahagiaan hidup billahi tak kira nemu bu telai sompain bigul sampai nama tak parjaja apa sabab orang mon atena bagus para rabu make odin yang sarah bahagia mak beda orang yang sarah bahagia kiai troning sambian ngandung yang sarah napa punten bahagia napa punten apa bahagia apa mak bahagia mengandung solakin kan tepak nyaman engki nama engki mon ngandung so beni laki nawara rabu tak bahagia mon ngandung so laki makin yang sarah bu mak boleh ngandung raja cekan antek pengen ngiding bau nerocok lah motor ngiding bau na soto motor sate pengen ngiding bau na seleber selake setak motor nyang sarah tak nyang sarah engki nyang sarah keng bahagi ting raja tabu na do ting bedidingan agak renga drum band kita dunga kentang dapat kemireng tak nyaman napang agak tempengan makai abak leso tak ining sabak ke pasar sambi ke somor sambi ke sabak sambi berde sambian leso sabak kandungan nyang sarah tak nyang sarah bahagia napa punten bahagia bahkan kadang nyabai tarwaki ketika ngetela anak lahir sepenting tang anak selamat bahkan rela seorang ibu ngorbanakinya benekor tang anak lahir selamat napa engki engki jadi cak ngocan ada reng yang sarah bahagia bonyan sera banyak reng yang sarah bahagia tapi banyak kia orang yang bergelimang kemewahan dunia tidak bahagia Allahumma sholli ala Muhammad orang bini ini kan yang sarah yang bahagia ki kulaku ngilain anak ngancuana anak terus sampai malam ngelonin anak tinggal pantedung tedung apa andena nyosowagia Oke, kulakunya sa kelampi rek narek cemor kelampi mare duhur nolong kelampi re sore nampai kelampi mare maghrib nyetrika kelampi mare isa ki isoro mokal kelampi nyang sarah tapi bahagi apa napa mak sagak dinto orang mon atena bagus para rabu setiap menit setiap jam setiap are dia berjalan menuju ke surga sebeli ke orang mon atena coba orang ini kemon atena coba dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hidup karena orang mon atena coba dia setiap menit setiap detik setiap jam aja menuju ke jurang neraka apalah artinya kebahagiaan dunia ketika kita ditunggu di ujung sana neraka telah menganga menunggu kita engki napa engki apalah artinya penderitaan di dunia ini tetapi ketika di ujung sana surga telah menanti jadi mangkana para rabu berusaha menjadi orang baik
karena doa kanjeng Nabi menika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kanjeng Nabi nyoon bagus, benih nyoon nyaman. Sampeyan kan lain, Rabbana atina fid dunya nyaman, wa fil akhirati nyaman. Kamu minta nyaman melulu. Nyaman ini belum tentu bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyoon ebri kaodian sebagus. Tada manusia pani bisa bagus odin mon peke hubung Nabi Guste Allah. Jadi kaangkui bisa odik bahagia kau tu abad tetireng bagus. Derma carana tetireng bagus. Ate ni apa bagus? Ate se bagus. Ate se sambung ke Guste Allah. Mon ate na peke hubung Nabi Guste Allah. Orang ni tidak akan pernah bahagia. Karena yang memberi kebahagiaan panika namung Allah. Laki tak bisa beri bahagia. Bini tak bisa beri bahagia. Reng tua tak bisa beri bahagia. Sebisa beri bahagia namung Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunya napa boleh. Manusia kun bisa melek kasor, tak bisa melek ngidep. Manusia bisa melek obat, tak bisa melek beres. Engki napa engki? Engki manusia bisa melek Roma, bisa melek mobil, tak bisa melek bahagia. Banyak orang andi mobil, andi Roma tingkat telok mobil petong belas biki kasor harga petong puluh juta, tapi tak ngide kedung nentas kasor. Sangun talpil gan sepergem. Bakal laring tokang becak bengkir lorong ibu benakan nacem. Make tak kasoran fusu lebot ngelakson patang pecentar ngelele cein. Jadi yang bisa memberikan kebahagiaan namung Allah. Darma abak terasambung bi Allah ya jaga perintahna Guste cek sampai peke hubungan abak panika montro tak peke hubungan bi Gusti Allah jaga hubungan bi sempak panih mantan lanyar mantan laju jaga hubungan bi sempak panika male asampung ke Gusti Allah. Kenapa sempak panika nomor situng cek papeke hubungan bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon peka hubung Nabi kanjeng Nabi otomatis peka bi Gusti Allah. Cara nada remah montro tak peka hubung Nabi kanjeng Nabi papunga kanjeng Nabi kelaban mabanyak maca solah. Mangkana mulai gelak selain mawas Al-Quran maca solah. Dalam rangka nyampunga kiate ke kanjeng Nabi. Orang semakin kuat hubung Nabi kanjeng Nabi maka akan semakin kuat hubung Nabi Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain banyak salawat sampai atingkah lagi solat. Karena orang mula tak solat panika sedih kanjeng Nabi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu esitung waktu perpantoran dari Masjid Nabawi lastari solat subuh mireng kanjeng Nabi mular. Sayyidina Umar panika para Rabu begitu cintanya ada ke kanjeng Nabi sehingga ketika mireng kanjeng Nabi kak ditomolar dan bersedih Sayyidina Umar ni kemaar selerana pada naban kulabi sambian ketika cinta ke situng orang kemudian kekasih yang kita cintai ini bersedih bagaimana perasaan kita siapa lek sama nangis ban siapa sama sedih ban marah kabala ini kanda nih kak sampian nanti potera nangis temu datang nangis air belair arah pecong ban arah pemak nangis siapa sama nangis ban kanda nih mereka belum patol keseceta kabingko Sayyidina Umar sama ni kajukan ketika mireng kanjeng Nabi kak ditomular para Rabu Sayyidina Umar mator ke kanjeng Nabi ngetetek acabis ya Rasul apa napa ajunan mak mular apa napa ajunan mak sedih ngireng debu aki ya Rasul pasere sama sedih ajunan debu aki ya Rasul dari mata bunda kanjeng Nabi la Umar bani siapa engkau ria sedih sinangis agak ria Arya benih keng dak remaki buru pada malaikat Jibril akabar kasengkok fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya al ayah sadaqallahu maulana al azim terangaki debuaki dalam ayat kak dinto malaikat Jibril akabar ka kanjeng Nabi Muhammad panapa kabar Dabuna malaikat Jibril atas dasar ayat kak dinto saya membuat kanjeng Nabi sedih bahwa cepon kanjeng Nabi engkau sesedih bengdi king dak remah Umar
malaikat Jibril ki pura kabar ke sengkok bawa ku laku dari tang umat ria bekal muncul situng generasi secek gempang menyia-nyiakan solat ben alantor karep hawa nafsona Arya saya membuat engkau sedih. Bayangkan Pak Bu, monten kula sarang ajunan tak solat benih keng karena udur maksudnya mun binian ini kan keng perlu beda udur. Thank you Bu, thank you. Beda orang tak abejeng tak ada udur tak atinggal lagi bejeng keng sengka kain to para Rabu Kanjeng Nabi sesedih. Jadi mon kula bi sampean leseng ke siapa jeng panika kengain hari yang kok mesedih Kanjeng na mempakten kula sareng panjenengan mesedih Kanjeng Nabi wahde remak sementara Kanjeng Nabi nika kabulan Allah sepaling eka cintain bi Gusti Allah itu kanin tak itu kanin bi Gusti Allah itu kanin karena kita telah membuat orang yang dicintai oleh Allah bersedih. Mompahten kula sareng ajunan mesedih Kanjeng Nabi mompah sampai memolar Kanjeng Nabi mompah sampai keluar aing sojan Kanjeng Nabi secap-cap saus cokop kangku manyang sara odi noreng bani dari dunia sampai dah ke akhirat. Naudzubillah mantar selamat. Mangkana Bu sekak senggak napa jeng joka joh jaga jeng kok entak bajeng are sedih Kanjeng Nabi. Siapa nika? Cuman kadang bagian bu ibu kadang ponakan. Siapa aja ngapi tak ngening kok. Tele du polo are wakun tak ngening Arya min apa mencret. Nanti jaga salat selama waktu. Tarikus shalah la syafa'atalah. Orang yang meninggalkan salat panika para Rabu berarti jangan pernah berharap syafaat ada Kanjeng Nabi Muhammad. Mun tak arep ngarep syafaat ada Kanjeng Nabi kula lebih sampean ngarep syafaat ada bahasa engki nameki ngampuakina amal segama milana kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga ketika laki bini bisa menjaga solat selama waktu bisa solat berjamaah. Ketika kita menjaga solat kita maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Ketika kita mendahulukan solat kita maka Allah akan mendahulukan semua urusan kita. Ketika kita selalu sibuk memperbaiki solat kita maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ini kunci odi. Mon beda orang yang bahagia atau yang abang tak bajang saborana cek nyari bahagia tak kira pernah menemukan kebahagiaan sejati. Kula semiris nika para Rabu kadang beda orang salah sekat kanarat melarat pak kita bajang salah odin rat melarat pas kita apa neng edunya nyang sara neng akhirat nyang sara duka mantar selamat tikal mon kunyang sara neng edunya tak abid yang kita bengki yang kita abid edunya neka tidak ada yang bisa bertahan di dunia ini sehebat apapun manusia tidak sebisa bertahan edunya bang Pak Alemin Pak Waliin bahkan para nabi tak bertahan neng edunya napa boleh kunreng belakpak engki pateki jabatan na presiden mati tak bertahan di dunia napa pun kelas RT panika. Tetidan kula sarang wancenengan jaga salat selama waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Para Rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja. Tak apa-apa dagang bisnis ke kantor ke sabe ke pasar ya toren keng mun salat cek tinggal ke resepsi iya toren ke resepsi cek sampai atinggal so pola nantar ke resepsi aten mulai kol 10 seong ke dekor kol 2 adan duhur hari mun era pelober 1,5 juta beda cara nak katipan apa saja abak pakun tak arosak tentenan keng pakun tak tu ya ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu tandretan seteja sesami-sami mulja lebih sampian kadang kun gara-gara nabang besar sekemi ibu seketebu setelah tak bejeng duhur engki nabengki asar telah compat maghrib tak mi lupa pasetong guys usolli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala wa cereng bejeng yoplos ya telerodin berarti montero
tak peka hubungan bi kanjeng Nabi paniga jaga salat selama waktu pon. Saya nomor 2 montero tak peka hubungan bi Gusti Allah, jaga hubungan bi orang sepo. Jadi mantananya ada kedua paniga montero barokah odin jaga hubungan bi reng sepo. Reng sepo bade telok al aba talata situng man waladaka saya melahirkan aba man zawwajaka bintahu matwah nomor telok man allamaka guru hubungan kesetelok panika sampai rosak monteroan dia ke odian barokah tero dia bahagia setelok pani cak sampai ke moso iki lagar kadang iuji bi Allah taala aba beri orang sepo kadang tak sesuai kelaban ngenangan aba napa boleh ngadepin orang sepo lagar sesepo seketika kesehatan menurun daya ingat sudah berkurang wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi kadang pikun iki napa iki kita sebagai anak alatinin panika para rabu yuji kangkui bersabra aba jak sampai nyakeen kareng sepo montero odi barokah engki mulereng pikun nika kadang jak tengah malam minta es krim pasabar kula sarang panjenengan sebagai nak foto tak andi benglabeng kaangkui bisa bengal kareng sepo salah agak napa bireng sepo anak ni tade benglabeng kaangkui bisa bengal sampai sejahat apapun orang sepo sebejat apapun orang sepo anak tak oleh bengal kareng sepo kotu pakun takdim pakun hormat pakun cinta pakun alatinin hatta panjenengan andi reng sepo tak hejeng ma boleh kun tak hejeng kafir anak tak oleh bengal tak oleh ngap nyerangap mon kareng sepo wala taqul lahuma uffin ya pak keng reng sepo melanggar keaturna Allah urusan reng sepo bi Gusti Allah urusan abak sebagai anak pakun wajib abak pakun wajib cinta benih pak bola nampan benembun tak bajang pak teku lera peteng bateng aki tak oleh kento pakun durhaka para rabu tandretan seteja jamaah pengajian saya sami mulja jaga hubungan bi orang sepo 2 man waladaka matwah boleh karena sabab rela nama tua merelakan anaknya yang sudah diasuh mulai sejak kecil eke lain ela tining ting leraja pasai pentah pai beki iki nawe iki hormati mereka yang telah membesarkan istri kita hormati mereka yang telah membesarkan suami kita merelakan anaknya neneng soku lebih sambian iki nawe iki jadi hormati para rabu tandretan seteja sesami-sami mulja milana ada tanda orang laki bagus nikah orang laki setak bengal kering sepo 2an bagian sekitar andik judu mau nyari judu nyari orang laki setak bengal kering sepo 2an apa sabab mon sampian nyari reng laki atau nyari reng bini pani ketepak ke orang si bengal kering tuana tunggu kehancurannya apa sabab mon lareng tuana kana yang mengandung dia sialatinin mulai ki kana tak tanpa pamrih nikah esrangap napa boleh kun sampian siki buru datang iki nama iki napa boleh kita siki buru datang nikah jak lembun sing ngandung apaan sialatinin nikah esrangap napa boleh kita siki buru datang jadi ciri-ciri pasangan kita itu orang baik dia baik kepada orang tuanya Allahumma sholli ala Muhammad engki dadi orang bini sambian mon andik laki ketika laki na bagus ka reng sepona cek nyot meronyot mbuun melole latinin sambian mon tak andek laki na alatinin kembuun usun sambian tak rela laki na alatinin kembuun sambian sekotu alatinin engki napa engki tikal kak sampeyan cari beri kembuk kula saya beri ini kak bagus sampeyan mempahlaki nateng kabin boleh pendukung embun tibi engki nama engki mon tak ngocak embun
aduh lah cong mon binin roja duma duaki cong arwa cek pelak kakang kok keng mon sampian tak pelak kembun tak ana mau dukungan lah cong abini boleh cong ora tak depor kang kok entai wah engki napa engki berarti kuncine situng meneh nyaman lah pelak kamatuan sampean Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu dan retan seteja saya sami-sami mulja. Senomor telok guru yang telah mendidik kita, yang telah ngajarin kita rukun Islam, rukun iman, tata cara na'a sholat, awudu, ini kejak sampai peke. Silahkan panjenengan ketika bede kiai, bede nyai dari luar hormat, tapi guru yang mendidik kita sejak kecil, ini kejak sampai diabaikan. Kadang mon bede nyai dari luar manceng ting tepak ka guru na tibi sing ngajari lipali ben tele to lekana. Ni kenyaman mile buter muang tom. Paham? Mile buter muang tom. Kengain. Demi Allah tidak akan berkah ketika masyarakat nikah hanya menghargai guru-guru sedeli luar tapi tidak menghargai guru-guru selakar adidik kita mulai sejak kecil. Engain, saya kocak guru tolang nggak bisa. Ketika ring sepo dua nih katangki, orang sepo dua nih yang menjadi sebab kita epatoron dari alam langit ke alam bumi. Mon guru kak dintus itu asbab kita singangkak kita dari derajat bumi ke derajat langit. Nih ke guru. Makanya sangat besar tolana mon abek panika sampai bengal ka guru. Melarat si ulia baro mon pekak so guru pekak bi kanjeng nah mon pekak bi kanjeng nabi pekak bi guste pekak bi reng sepo pekak bi kanjeng nah mon pekak bi kanjeng nabi pekak bi guste ini kan dengan itunya yang sarak neng akhirat yang saran boleh makanya mon la nyakein kareng sepo nyakein ke guru eka narek mate na mate cu na'udzubillah thumma na'udzubil mun lama teh coba ya tanda harapan masuk ke surga Allah engki na engki wakallar safajang siang hari siang malam apos awasa tambu sekali tapi mau nyakein kareng sepona nyakein kamatuana nyakein ka guruna seteja panika tak pratuh mungku ajunanipun Allah mantar selamat dek. Makanya salah situng montoro abak panikang ki mon la sobung kiai mon la sobung ra panika kala bencara mendoakan mereka ben mereka bejeng rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya para rabu dimin pada sahabat matur ke Sayyidina Ali Allahumma sholli ala Muhammad matur kati penapa Sayyidina Ali abdina ruwet odi kak dito ada remah usaha tak gelem sukses kawara kata mora benda era jai bendana jantompes mak boleh abete bendana lobar evreksani bi Sayyidina Ali pola benampo ngetokan koko are minggu punten Sayyidina Ali abdina tak pernah ngetokan koko are minggu ota bemalem minggu oh pola ben montedung tak ngala udu punten Sayyidina Ali abdina ngala uduk melolo ting tedunga abdina tak pernah lako ketika dinto setiap abdina ting tedunga ngala oh pola been ting asapuan ampo asapuan nem malam neng romana ase bersian kan jandeng po sepo cek apa sapuan tengah malam ini kan narik ekova iki napa iki nah ini kemator boleh totok lekas lulu gendu been pola ampo mapas kereng tuana manggilnya mana jadi tak ngocak apa tak ngocak abu iolok nyama nike ikan narik ikan fakir tak barokah rezekina pola waan nampo acelenan iya den ring tuana lah nika punten Sayyidina Ali abdina tak toman ngadeen benreng sepo jadi menreng sepo alu mampa abdina wakun neng dibudinna king nika beda tak takrama nak mon ku lebih sambian ajalan yang siang bi reng sepo cek neneng diadana neneng dibudin ajalan sarang guru abing kengi guru neng dibudinna mon siang king mon malam neneng diadana
Anapa? Kita melindungi benih keng tako. Mon malam neneng diada kita sebagai pelin takok beda barang bahaya tak langsung mere kereng sepo abe seteti benteng engki nama engki abe abing kengen kiai namun malam neneng diada takok beda serangan tak langsung depak ke kiai engki nama engki sapa nikah tata krama namun siang neneng dibudi nah sapa nikah punten abdina teman ngadaan bi reng sepo teman pola keng beentak toman addu'a aki dak ka Gusti Allah minta aki sapora reng sepon lho kadin to bab abid abdina lagar tak toman addu'a aki reng sepo abba ya jeri seteti penyebab bentak gelem ke usahana bentak gelem je tak gelem barokah rezekina margana tak addu'a aki oreng sep nanti mun kuntro mon abak nih usaha tak gelem sukses koreksi boleh dek remetang hubungan bitang reng tua bagus apa nje dek remetang hubungan bitang guru bagus apa nje penikah koreksi boleh fa insyaallah oh rezeki bakal baro mantan anyar mantan laju tero on dia usaha barokah rezeki barokah jaga hubungan bi setelok panikah karena panikah minangka panapa kak dinto seteti asbab abek panikah lahir ke alam dunia amin Allahumma pon nomor telok montro tak pegak hubungan bi Gusti Allah jaga hubungan bi sanak family para kerabat mangan orang mantan nih keting mari mantan mari parlo iki main lagi main mantan kama sedih kateretan wanika karena abek nika para rabu orang mon mekeun silaturrahim penikah tak berkat kia umur tak berkat rezeki tak berkat mon orang terus berkat rezeki terus berkat palebur nyambung silaturrahim sareng lebe lah karena salah situng jebakna setan menika lebe nika para rabu cek lewele pola sesoki bela mon setan andi benih kok celevele engki na engki setejen pak keng la bela soki bela setandi pada bela mun barlo setandi panika lebih ngada karena kanjeng Nabi perintah langsung bi Gusti Allah amaroni rabbi an uhibbal masakin sengkok riya perintah langsung bi Gusti Allah kanggo lebur dek ke orang engki la kareng tandi panika kadang letak betele tole dari tadi ben mon namoy kareng tandi panika lebih ke bunga apa sebab Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Depak kamu pun kiburu. Nyambung silaturrahim sareng lebelah. Thank you. Jak milih sesoki ban setaan. Mon aja kabungaan orang etamu yang nikah kadang-kadang lebih banyak orang tandi selebih bunga etamu yang. Orang tandi nikah mon etamu yang mak boleh siang tengah malam seneng. Tuh beda apa le kok mak ketemu yan beun nga tengah malam mimpi apa kok ini kemon ring tandi kemon sesoki sampeyan jak namanya tengah malam nyangku keng nyari tangan ring tandi ini ke para rabu bi Allah taala tak beri itunya tak beri doa manti jadi abak ini kemon terong aulia barokana doa semanti doa na orang caranya ada remaja apa elak orang tak andi ni kemana pelak ke para rabu tahu sabenta duan tet ngadet sodal sandal dua aki termasuk swarga iki nama iki tambu sekali karo lem semalam satu aki wadah yang tak andi payah dari beras kan sesak telali kili aing sojan nasi doa ke Gusti Allah iki nama iki kadi doa orang miskin mana langsung ancap kalangi sekabeng betok Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kanjeng Nabi selalu doa nyoon odik miskin
benih kengkengku kanjeng Nabi, Allahumma yini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nika doa kanjeng Nabi. Keng kula lebih sampeyan tak pate bengal doa apa nik. Padahal menajaja orang sepaling sekut atelasan menika. Orang setandi, orang tandi ini ketelasana kadang benar. Menering soki telasana Idul Adha, Idul Fitri. Thank you. Menering tandi menika dari lapar ketika nemu saya akan aduh syukur alhamdulillah telasan. Andi otang kelar majur atelasan. Ini kering tandi. Tadi sepaling banyak telasan orang tan. Mangkana terus soki terus tandi. Eki waking le takdir dadi reng soki, iya soko reng sombong sama nikah. Dadi reng tak andi nyaman, dadi reng tak andi nyaman. Nang dunya menika make nyangsar. Orang senikmat ngakan niki serang korang. Mun lengakan bi terlebih karo tele tada rasana nase karo thank you. Bocong ngomong reng apa sabara rabu. Kok jek lapar mulai dari gulaku, make kuncek pecek terong nikmat tak nikmat. Jadi sepaling banyak merasakan kenikmatan hidup itu adalah orang-orang hidupnya selalu kekurangan, benih berkelebihan. Orang ini kemudian akan lebih posang, mari menuni kata tak nyaman, menuni kata posang. Ngiding bodoh kanca status bodoh nengah sela, buang menu apaan makan kak kasong makan posang. Make kun rojok polan saat jual bak pendenan bodoh rojok sehari ini mangkat make ke bulutong. Padahal nyamanan roh cekereng belumpungan. Posang tak posang? Posang. Jadi orang yang paling merasakan nikmat hidup itu adalah orang yang hidupnya selalu berkekurangan. Niki paling sering merasakan nikmat nase, nikmat apa? Odik panika. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja. Papelak orang tak andi montoro odia keluarga saya barokah. Nomor 4 cek pegak hubungan bi bela tetangga. Mon ki buru so sanak family makin so bela tetang. Mon abak nika bagus so bela tetangga lauk deja kenapa barak timur nyaman abak tepepet tandi saya kebelanja asero kema timur nemu iki napa iki Abe nang dapur tandi buja tandi PC asero kama bere nemu kama lauk nemu iki mun letak akor so bele tetang ke abe tepalang tandi apa leng ketok lengan ben abe mun beda apa-apaan menika beni family sejauh sedepak kada tebak ka tetang ke sedepak kada iki napa iki engki mun tretan nika malarat para rabu tretan nika engki kunting telasan kadang ngakompol tretan nika kadang mun lau jauh menika kun lebat telepon mun tetangga menika para rabu cak sampai amusuan so bela tetangga jaga hubungan so bela tetangga pak akor so bela tetangga bi Allah taala bekal berkah odin amin Allahumma. Jadi kain to menang kewujud hubungan abak dak ka Gusti Allah pa bagus ka sempak kak dinto fa insyaallah ka Allah bakal bagus irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama pa bagus pa belas ka bedese ka penduduk bumi maka penduduk langit bakal belas ka kita amin Allahumma. Mun lek ka belasin penduduk langit saya odik panikah. Muka-muka abdina ajunan mantan anyar mantan laju setuju Nabi Allah Ta'ala senantiasa parengna taufik dan hidayah parengna kekuatan iman semapan ketakwaan sesampurna parengna hiasan akhlakul karimah rizki nak foto soleh soleha parengna rizki sekempang sebanyak sehalal sebarokah sampurna ibadah taka hajat dak ka Makkah dan Madinah.